umhlanga 2025 bekunene sosilapha enkundleni sekusebusuku lapha ke phimbali solijabulile impela ngase ilanga solilatulo sawubona ndombotana Bonkosi. ungibani wakabani wena Ngihlakanipho Nkosi. wakabani hlakaniphi Ngakandwandwe Nkosi. umnguni ongaqayimuntu Bonkosi. zwide kayana Bonkosi. kuphe khayini hlakaniphi Kusengibabane Nkosi. umhlanga wakho singaki lo hlakaniphi Angikuva Nkosi. umhlanga wakho singaki lo Umhlanga wami wes5 Nkosi. wesi5 Yebo. ningakho umnyaka wena Ngina 11 Nkosi. shothi kathi wacala ke emhlangeni Kade ngaqala. uchazwa yinje nase kufika isikhathi semhlanga yini leqabulako leqhazako wena Ngiyathanda kugitsana labanye bamfana. Ngiyayithanda lemfo yami, it's my tradition. Ngikuthanda kakhulu Nkosi. Futhi ngithanda nakugiya inkosi and nakugiya emakhosatana Nkosi. siyabonga kulomnyaka wa 2020 kulomhlanga wa 2025 uchazwe yinje lo nyaka wena Ngichazwe good lokungichaza kakhulu Nkosi. okay all right ufuna kuba yimazomtsala Ngifuna kuba physiotherapist Nkosi. yini ke leyo Ngumfu lo masajako lo care for ema bones Nkosi. ngiyajabula uhlakaniphile uyintombazane ehlakaniphile ufise nje nakungathiwa inkosi Mswati yayibukela le video lena ufisa kuyitshela ini wena Ngifisa ukuthi siyabonga Nkosi ngekusinika umhlanga and ku create info lenjena cause ngithanda kakhulu Nkosi. ya inkosi ngikuthiwa bayethu noma cala lapha sana ngiyabonga bayethu noma phakathi ukuthi uyakhuluma Ngiyabonga bayethe Nkosi nawe sephakathi. Siyabonga Nkosi ukuthi ke usihlanganise nalamanye amamfombatane sathi nema tradition ethu Nkosi. ungathini ke bangani bakho labangekho la Ngathi bekumnanzi ngifisa ukuthi nibowuda next year nasekwendiwa Nkosi. siyabonga ke sisi uvusiseke Nkosi siyabonga mnguni Mabukisi Foundation, lwadi nebuve ingcebo.